Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit insyaallah, walaupun yang dimohon hanya doa. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil yang lama, juga harapan kepada Bapak PJ yang baru. Tinggallah kesan kepada masyarakat Aceh Utara dengan kesan di kagumi, gak usah tinggal kesan di Daguti, karena di Daguti itu dengan pakaian dan jabatan, dan di kagumi atau dihormati, atau yang memang yang disebut dengan kata lain dihargai, itulah dengan budi dan akhlak. Semoga dalam masa yang singkat pun akhlak yang baik dia akan dikenangi, namun masa yang panjang dengan kekuatan tidak budi, tapi pada akhirnya akan hilang dengan sirna. Demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma naqdim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna min al-balai wal wabai wa min syururi a'dai wa syayatin wa nasil ammarati bisu'i ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahati li qulubina wa abdalina wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tmis ala wujuhi a'daina wa amsahum ala makanatihim fala yastaqimuna al-mudiyya wa al-maji'a ilayna. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil halana wa hala sultanina ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil halana wa hala madina ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil halana ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tashihal mu'amalah fima bainana wa bainaka ala sunnah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum